Mayam Bukrumzari at on Virbis Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butram Nokchari. How Kiba November Tarik Tara Nipandaki left in a Chata Jarliba Imphal City Bu Smart City Amo Henab Getamakta Kari Karamba Component Singh Matuk Tabagi Habagi Kanan and Nobagi Makacha Trapunangasisu Imphal City Bu Smart City Amo Henab Damakta Chang the Bayataba Kuyi component Mayam Singi Manunda Moruiba component Singi Manunda component Am Oriba Kuyi uninterrupted power supply की मतंग दनी कोई मई से लेप्तना 24 hours करम न फंगन दगे दुगा smart city अमो इब मतम दा करम मखल की कोई applications नत्रगा करम मखल की technology करम मखल की arrangement मतक ताबगे हबी मतंग दा खनने ने गुदम तंगसी impact news की studio the election रवि बसी joining us tonight on Manung Hutna MAHUD की director ओबिरबा कोई ओजा एन गितकुमार नि अहन मुक्त ओजा गितकुमार बतरा मुक्चरी welcome to the show appreciate your joining. Thank you. Also joining us Manipur Renewable Energy Development Agency MANIREDA है नखर रिबा कोई agency ऐसी की director ओबिर बा कोई ओजा एल मंगलेम सिंह ने ओजा मंगलेम से तराम लोग चरी welcome to the show appreciate your joining. आहान वो question से ओजा मंगलेम तक हो जाएगा ओजा कोई इम्फाल city से smart city अमो है ना कोई तमकता मई से याम निंथी न मथोक तारी हो जिक्यों ना मणिपुर की इम्फाल कतगी ना तना कोई मणिपुर की situation से मई से कितंग वार पर shortage से हम लाइबा कितंग नतर याम है ना लाइबा की मोंग दले रे अतो इम्फाल city की situation से हो की बचाई कर सिदा याम न फगलक उरी अदुगा मथंग चाही मार्च 2016 दगी दी कोई चीफ मिनिस्टर ना फोंदो खिबगी मतुंग इन अंदकता कोई इम्फाल ग्रेटर इम्फाल सिदा 24 hours के मई से सुंगले लेवतन पीना वो होनरगनी हैबी ऑफ फोंदो करे अदु दना कोई अतोपा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदसु 24 hours uninterrupted my period हैबगी थाजब पिखरे अदुबु मतम खरा गाइबे तारी मार्च तनी उदुरी से कोई मई से सुमम दन इम्फाल सिटी लेब से अदु ओजा इम्फाल सिटी मई से लेप्तन पिनब के दमकता कोई पुथोकचरी बा नत्रगा कोइना अतोपा स्टेट सिंगदगी लेरिबा मई सिंग सिदना यारदबरा रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट सिना क्याम यामना लेरिबगी इम्फाल सिटी सिदा करी हुजिक प्रेजेंट सिनेरियो से इम्फाल सिटी की करी लेन खन बियो कोई मई हायरगा पावर कोई इलेक्ट्रिसिटी सी मरु ओइबा कोई थौदांग पुबिरिबदी कोई MSPDCL कोई पावर डिपार्टमेंट है ना मैं खंगरेबा को अदुदा कोई स्मार्ट सिटी की मतंग सिदा कोई रिन्यूएबल एनर्जी की कंपोनेंट में साम यावरी सिंबदी कोई की गोल हाइबदा है टारगेट सी कोई की सामर तारा कोई शहर सी की रिक्वायर ओइबा मई सी की सामर तारा दी कोई रिन्यूएबल एनर्जी ना मसी मागी कंट्रीब्यूट तो गुदन है स्मार्ट सिटी की मागी वन ऑफ द पैरामीटर अमो ओइबा अदगी मतंग दिनिंग सी आइना अरतंग मयाम दैना कने थमजनिंग से कोई की रिन्यूएबल एनर्जी हाइबदा कोई की टारगेट से कोई 10% से इम्फाल गुम्बा पिक सिटी को अदगी स्पेशली मणिपुर गुम्बा कोई सोलर की इंस्टॉलेशन सी का है ना अदगी अतोप स्टेट राजस्थान गुजरात गुम्बा की नबदी कोई सुन खर हंथबा अदगी कोई सन आवर हाइबदा नोंग मद नुसा फंगिबगी आवर सी कोई न खर सु हंथबा अदगी मंगान की चांग सु हंथबा सुमददी कोइना याम हेना त कोई की पुनमक्सी मई जनरेट हाइबदी जनरेशन बेस दगी सोलर दगी मई पुथोगा मई पीबा मतम द कोई की इम्फाल की कोई स्काई लाइन से हाइबदी 10% पुथोको मतम द याम न कोई कहतर याम कोई एरिया से हम कवर तोगदबा अदना कोई बेसिकली मसी टारगेट से कोइना कोई अनि थोंगना पैरामीटर नि थोंगना यंगजे अमना जनरेशन बेस द हाइबदी सोलर पीवी खेलगा सोलर प्लेट खेलगा मई लोबा दिगा तोपा मना कोई की मई हाना सिजनरी कन्वेंशनल एनर्जी से सिगी महुत्ता कोई रिन्यूएबल एनर्जी ने महूत सिनबे याबा फॉर एग्जांपल थर्मल मई इसिंग असाबगुंबा से कोई युम दा मयाम हयंग इसिंग असाबगी गीजर की करीगी और रेस्टोरेंट सिंग दा अदगी किचन सिंग दा इसिंग असाबा सिजनरी से कोई हीटर नत्रगा मई थारगा तौबसे कोइना ओके डायरेक्ट कोइना कोई मई गाला बई मुहुता अते मई की रूट अमा यस अनदर रूट अमना अदुसु एनर्जी सेव हाइबसे द एनर्जी प्रोड्यूस की सेम कैनो अमनी को अदुगी प्रिंसिपल कोइना मदुगी प्लान तौजरी अदुदा कोई तसेन हाइदा कोई मणिपुर सिसु नॉर्थ ईस्ट की लेरिब स्टेट तरे अमदी इंक्लूडिंग सिक्किम निपान सिदा कोई सु कितंग मंजिन थाब हाइगदरा कोई हुजी हाना कोइना तौजरम बसे यामन ऑफ ग्रिड हाइदना इलेक्ट्रिक वायर सिगा समनदा पूरा आइसोलेटेड होइबा मसा मसा कोई मई मचा नत्रगा पावर प्लांट मचा मचा अरुसु रिमोट एरिया सिंद तौजबा अदु जिक्ति अखोइना फोकस सिदी सोलर स्मार्ट सिटी हारगदि कोई ग्रिड का पैरिटी होइबा ग्रिड का इंटीग्रेट तौगदबा अदु मगी केनो सिदा लाकपदि अखोइना मदुगी तौबंगा यानबि दमत अखोइना पॉलिसी अमा सेमजरे मदु कोई रूफटॉप सोलर पॉलिसी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉलिसी है मसे कोई नॉर्थ ईस्ट की ओनदी मणिपुर अहन मनी कोई मदु हुजी ऑलरेडी कोई कैबिनेट डिसीजन लौदन ऑलरेडी पॉलिसी होइना गेजेट थोक्तन लेजरे तौबदबु मदु कोई इंप्लीमेंट तौबद कितंग कोई मजे अपन मलेरी से केनो हाई कांदा मसाई रूफटॉप पॉलिसी से लाको मतम देदी एनी इंडिविजुअल ओसुन एनी रूफ ता
private or public or government or roof tabu space le redi khoi gi solar thamba yare thami bam thoi ba mai se solar de gi mai se puthore nungsa mateng na hai ba mai si akhoi na either ani thong to ba amana gross metering haidana thoi ba mai si entirely government da dum johnson ba meter ma record torga atopo route amana mu net metering haidana say for example koi yum ma da madu kheliba hana yum du gi lot to hana season naraba adi excess oi basing do grid ta fit taw kiba adi hore aina wa le am grid ta gi lawba aduna thama na billing cycle ma da export na kya no import na kya no haibu matu net metering tawba babta bi gai je koi hana lairiba koi gi system sidi sunagi aina mai lawba khakte ne aina mai thajin be yade ba adu aina mai na kayam consume to matu aina bill du thi tab ni prepaid or so postpaid or so whereas sigi system sigi rooftop system la agadi aina mai sama leibu aina yankhai ma puthok saragadi ai lawgu da yankhai khate ne or sometimes ngasi de aina office ka agre solo le mai thok le re yum de kanam season adre mai da dum export to be yare de hore evening da nungsa leitre adigi nungsa thoktre matam de ai generate to be yadre adu mai mu lowre aduna masigi export import ki route amane adigi atop gross metering hai sina whatever thoi ba mai je dum export tum to aduna tha tha gre ko to hayeng adu puna maksi koi nga sagi policy le ga su implement to the policy kai no hai kan da koi gi sida fit in tariff haibam lakhine fit in tariff su kai no hai kan da ngasi aina puthoi ba solar ge mai se authority hai ba tai MSPDCL ko discom se aina mai si pi ba matam sida kya ge riat ta mana lebi doino pa manga de leidura mari de leidura ahum de leidura hai ba do madu ge finalization to bu se kitang procedure ma le ada koi regulatory commission da madu koi na tariff ma petition file to public hearing to ko party all stakeholder mayam si puthok pa midin hena pam doini leiri midin ta na leining doini doidi mai amicable over ma lakhini adugi process ta koi je kan madu ado ba hojigi rooftop ko gi keno se solar panel thambai si masi da sanga da ba infrastructure hai tare masi khulai mayam adugi panel mayam adugi madugi connecting devices or export import to nabagi ko gi modem hai gadra marki khulai mayam se masi gi di masi gi infrastructure se ko gi personal yum gi oi ba di masi masana install to jadori bra madu da share ko gi puthok pa gi ha tare pesa puthok pa se kya myam puthok to no madugi matang kitang takpiro koi gi se ji ki wona di koi gi zoran ro solar mission gi matang ma kha da koi subsidy khadi pibiri se koi gi kai gumba public building government gi oi ba keno war ga di koi gi samada koi 70% koi gi benchmark cost habam dai benchmark cost si tasen hara da koi gi mainland de piri ba posi mamon lupa sama pi ya hai bu gi adi manung lupa humbadra amadi kai gumba government gi building de public building war ga di madu subsidy pi ne lemo bu contract du na puthok sa tar kai gumba private ki oi ba domestic na lana gi yum war ga di sama da contract subsidy pi central subsidy aduga walo bu na ngai gi beneficiary tu puthok pi batare maram di hairi ba posidi income oriented kan hone ba koi gi mar once madu install to gi ma either income save to ba expenses save to ba or income lag pa ya ba gi avenue le adu sai hai bi de sai gi ma yogic lai ba smart meter sing yam no ba smart meter sing ade ma de voltage the frequency lo sense to ngam ba even account bok unit te wise account bok to wi ba gi tana de gi ko inverter sing yam smart inverter sing aduna thoina ma sida khoi gi man power kan daka leite lo na ma dum even remote monitoring kayam generate to ri bo dum yeng ba ya ba gi ju kholai lo na ma ayam na ji ate lam de am le tong der bo ngak ni all except north te budi masi hogdri hai beta ji hogda net metering se okay north east hogdri hogtar ga manipur han boi dorim ne ba let's hope so ado matang se dai oja Gitkumar laksan gi se oja ko gi hujik lai riba mai gi situation si di khara di improve di tawrak nam tawre ado bo hujik prepaid system leina ko gi imphal greater imphal gi area sing da mai se chang na lakpang am da gi problem se hujik dum thenari mathang chahi gi march tha dai budi chief minister na ko gi 24 hours ki service pi na bagi supply pi na bagi honor ni hari ado hujik lai riba situation si da ko gi smart city gi idea se as far as ko gi power supply is concerned karam na masi gi award pa shortage se mengkhat pangam gi hujik oja ko gi manglem tapi bada 10% khatane ko solar energy na traga renewable energy na mateng pangdu se are masi di ko hana gi conventional power se na dum pugadabni na kari habini oja karigumba sohor ma city ma smart oi gi hagadi smart solution khar leita bani hariba smart solutions the category taruk ni kamana midiana yardstick thamis and taruk sigi manung sida ekoi gi energy management is one of the taruk ki manung de yawba yam chawba component amani taruk tane koi focus tawse every city ko dimagna smart oi never honda si taruk sini now energy management de yawse component hum energy management da koi smart oi hagadi ahum je koi pangthok patai ahan bada koi smart meters lei patai anish bada smart management oi patai smart meters haragadi kai no dan sai gi
लाइव मई सी हुलान हंदना डोर स्टेप योहन बदुबु स्मार्ट मीटरिंग कोई मोना अदुगा नुपादुना सिनरी मई दो नत्र फैमिली दु सिनरी मई दो प्रॉपर्ली मीटर टोबा some non revenue lehendaba ID pra wastage and leakage lehendaba ne ana hojik leriba government of India gi kari ha 24/7 mai pu have na pandam ne but smart way har ga chang is number 1 the smart metering mai manghandaba number 2 smart management the kari lake bu suppose ai gi mai hurale natra mai board is some kind of court like some have say father and court not or covered up the media gi mating loraga fine suk to gre aru to gre had prasad nga sai gi ditre namak kan to risi hadi karim ba ai su mai ko lor du pa su fine to gi ni natra ai ming si covered yor kani hadi prasad ke rom policy machine smart management si adana koi energy management smart ho har gi sang si smart metering smart management Untuk wajah pergi smart management matang kita wajah tapi dokoi mai court pergi matang mai je huran pergi matang kita. Wajah kan dia koi ayam mana Ifal municipal corporation ki area sing kita pergi AB cable ki through the prepaid ki system se ayam mana introduce tau re. Masih tau ram ni na lakat re baca hi kerja su ha negi naked cable sing se loi mang kita mali. Anu bunga tengah horam ni na madu tadi huran basu ya yado mandre madu tadi smart metering se masam matam na tum tau jar pergi mami su tari. Atu na kari having wajah matang. One smart metering tau roba smart management tau roba. Mai loss later roy mai loss later bina madu smart ki maguna mana. Now may am 24/7 power supply but the higher so may lack but isn't that an important way see smart metering and smart management yam sa component mana. Now an issue of factor na sagi non renewable energy sources sai ko ye director MANIREDA na have 10% khakta ne 10% yam drabata minimum 10% ke above chat pasu ya sida ko na mu lai sei Manipur nga sagi sun harvesting to kan sida sagi mapan gi lamdari Rajasthan gi desert ke Imphal compare to yapoti the government of India gi sida policy so kitang relax ta bodo tauri kari hage kari waste gi energy putho gadi ara so sagi sigi renewable energy da laktori ne ana ko je Manipur gi waste to energy si yamna almost heta agreement sign to ya wi film da legre government of ngasi high tender committee ngasi approval pi kare waste to energy ki adan di waste to energy is very advanced way and then renewable energy sources the ngasai gi MANIREDA gi director na habi gi ba notice the ahan bani have do masi khoi gi Imphal municipal corporation gi building bylaw da incorporate to bani and masi bylaw si khoi MANIREDA gi director na habi gi khoi MAHUD department na rule di khoi same re now sida ngasai gi notice gi ahan badu na tana aina khangsab da masi India da tara ni thoi su state ni masi gi rule si implement policies implement to da do hoji fault India gi wena tara taruk ta ngai state tara taruk ta ngai masi policies si leiba now ahum si bisna energy efficient green buildings have ni green buildings na kamai to ge bo yari ge artificial light kyau tana natural light na khoi gi building yum jing alhan ba or na tra khoi gi yari ge nungsa manganda changhan na ngai natural kainosity full advantage lo raga khoi artificial khoi power da kar me handan ba hai now green buildings in city must be another building na tra khoi su pai le roi aduna whatever khoi gi bylaw da ano sarak ka yung gai my green building gi efficient hoina ba quality ma'am ya hun ta bani aduna masi kari gumba koi bylaw se amend to thog koi process story kan na aduna adu erga this smart ki character ma smart big character yaw hai dori ni dan nga sai gi taruk pi bitu manung da energy gi nga sai gi management ki sidai koi Manipur si in many states gi ahead in log okay many states gi ahead ni as far as policies are concerned as far as planning is concerned planning the yam phazari atop station gi mangjin thana chali atop execution level da natraga hojik wari ba situation si dadi koi mai mambe chang se atop state gi perhaps Manipur na khwai gi maning da lebagi mong da su lebagum tawri masini koi smart solution mo pusulaga masi kon gadori basi on the note brem talubja ge break matung da khana da wapum mayam jari break tu am tanjara ke impact ni spemeng tang lebi India ga mena smart city chama sagadu manung da Imphal city su yauri adubu wargadori ba smart city si adom na pamba mong dani Imphal city bu karam mong da smart city amo hin pambi bagi haiba smartcity.imphal@gmail.com da khan bir payagani natraga facebook.com/smartcityimphal natraga twitter.com/smartcityimphal dasu adom ya pamba adom gi suggestion khangan bir payagani ahen information amadi smart cities guideline ge damak www.imc.mn.gov.in natraga mygov.in/Imphal Municipal Corporation da logon to bi yagani so be smart send your smart suggestion smart solution ASAP
Welcome back. Adom nengbir bese Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna tang asi khana jarmi ba si smart city ki koi series paring na chatha jarakpa koi khana ne gi tharungi saruga moina koi smart city mission ki guideline gi manung da piri ba koi component taruk smart city da chang da bi ada ba component taruk ki manung da koi component amani yang maru ba component ni koi power supply na traga electricity mai hana khangari ba अखोगी कंपोनेंट्स नि ngasi khana jarme basi khoi imphal city da uninterrupted song leftna 24 hours mai karamna phangangada ge karamna phangba yabagi habi matang dani adubu matang saida ina oja manglem dlak sani soja khoi loktak path sida khoi india ge oina ani suba khwai dagi largest floating solar system ga su thammaga masida gi 100 kilowatt muki mai puthokna chauna chauna mai puthok gi khoi concentrated kya tare solar power system se khoi yum da thambasi na taba yum की domestic solar panels na tabi chauna thamaga masidagi mai se koi gi songbagi generate tobagi se maside manipur da sombasi tobada kitang problem lebro ja ai masi hendok sage masi loktak par hai banate mayam na masi degi koi gi tangmu hai dana okay tangmu ji moina fisheries department na koi gi case toraga floating kano thamaga case toraga yokpa koi ngai upagi kano khar le masi loktak kadi kitang sanmada bai te sendra gi mamang thangba sai ta koina simadu मसीगी कॉन्सेप्ट से हजिक तमिलनाडु दा दि सिल्का लेक दा तेति जगह दा हाइबदी कोई मणिपुर से लम से खितंग रेस्ट्रिक्ट कहते लम से खरा पिक पर जगह इम्फाल दि चिंग गुम से है कोई की मागी अतोप तोप करी फॉरेस्ट की करी क्लियरेंस में हम तक ले कोई सु यारगदी मसे सुम कनो म येंगे ट्रायल म तोगे ना कोई खितंग पाइखत सबनी कनो म सुम ट्रेन होइना जस्ट R&D की टाइप ता मसानी जस्ट 100 फीट बाय 100 फीट की एरिया खतनी फुचाम गे अदो कोई मदुदा सी मागे सर्टेन एडवांटेजेस से कहीं है कान इसिंगी इमाइदा तो बुसिन मागी साइगी मागी एम्बिएंट टेम्परेचर से नेमबा आई इलेक्ट्रॉनिक की पोसे इसी सागत पे से असाब से मोगी केनो ने कूलिंग दादना मागी जनरेशन से साइगी ग्राउंड माउंटेड रूफटॉप माउंटेड का वाटर की कोई इसिंगी अनाकते तो बुसिगा मागी कहता है जनरेशन केनो से सर्टेन 10 to 15% की कोई हेली का ना मोई खंगाई सिन हाई अदुगी कंसेप्ट अमनी नंबर 2 दा कोई लोकटाक नतबसो कोई मदुगी लेरी से कईगुंबा लेरगे हयिंग तुंगदा ngasi mung natrasu sumbagi option amasu yai haibasi sum trial amoina koi packet sagena apikpa mo kenoma tobune madu certain koi su ji kanadi pura 100% decision tin natte koi madugi DPR gum khara semaga di leire adar ketang koi fund nungi khara restriction khara leire ado saigi masi su sum option do leirega di ko water body sing su koi gi कनो तो वो याबले रहेगी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर तो कान दिरी मेगावाट तारा हन थोप याय लोकता आसी चाव इमाई नि दो हेरेस अखोई की मधु कनो ओइदबा जगह इकोलॉजिकल सो ओइदबा जगह कगुम लेरगदी इवन लोकता की खोंबान हाइते पुरा लोकता मुंग नत्रसु अखोई की मार्च कनो ओइबा कोई वेस्टलैंड नि लेबसिन जदा रसु तुम हयिंग फ्यूचर स्कोप कगुम मतम मदिरे तुम ओइरप याबगी फिबम मधु जकोई सुम हाना सुम ओजिकिसन एक्सपेरिमेंटल बेसिस तौरगा मसी माइ बाक तारगदी अतोप मफम सिंगदा रेप्लिकेट तौबगी yes data khra sum le hawdi phaidina du mathang ko sanjay oja kit kumar lak oja koi imphal city da hoji koi smart oinu gi dam to oja koi smart solution ahum bi bi gra tare koi smart metering smart management re koi renewable source tagi mai lobgi wapum phongdo pikre adubu hoji lairi pa koi imphal city gi cabling hai bataro ja cabling si prepaid lak pa taraga su prepaid se dum mathak tagi dum lak pa number koi imphal city ji molhan na bagi yeng bada phajana na bagi yam chawba smart look ama pi da na bagi याम अनअपीलिंग ओइबा लुक अम ओइना बसे कोई तारा केबल सिंग ओइरी केबल सिंग कोई अंडरग्राउंड मैनेजमेंट की सिस्टम दी हाइरिबा स्मार्ट सिटी की प्लान से याव पी दब्रो कनो नहीं जिकी कोई अंडरग्राउंड केबलिंग से यामना एक्सपेंसिव ओइबा कोई चंग दो पैसा से याम प्लस अदुगी मथक कोई हाना नाला सन की बंतब अनोब चलप नाला सिंग दे कोई यूटिलिटी कॉरिडोर में लोय हापे हजि हापे हैबदी नाला चनब कान इसिंग चेन का तो भी काम प्लस यूटिलिटी काम कोई अनोब फंक्शन दे फॉर एग्जांपल टिडिम रोड को करियम दे कोई यूटिलिटी कॉरिडोर हापे अदुगा हाना तो फंक्शन दे मसी याम एक्सपेंसिव ओइ बनिना कोई अदुमक्ति कन तो दु ngसाई की प्रीपेड मीटर की लाई हजिक प्रीपेड मीटर नते मई कंट्रोल तो रिसिदी है चलिबो वायर तो वायर सिनी ngसाई मई कोई नेकेट ओइ दबनिना नन रेवेन्यू मई मैम कंट्रोल तो ngमिसी नाउ सिदगी मई लौगे हारगदी मागी तोगान कनेक्टर यावरी कनेक्टर से पाम्बेना मई मांग थिंगबने
aduna sigi ding asagi where mayam chanam badu where amada handar panina thojokna am kanna khoi gi maroi ba main area sing dari bazar manung ba kari gumde no underground tawre adu yam expensive face ni na where mayam chat pa gi di ab cable am khak chat panina to dong kai ro dran khali adu maroi na lambi pak thok lei ba ji keno tor bi jaga sing di already khoi utility corridor hapo bani na where sing dum hap ga lore adu matak tak sul lei ro adu gi di no lerak no lakta di khoi yes every lerak ta where thing badu dei am expensive bani na MSPDCL na madu packet ta wor ngani duga major road sing di lo na mak underground pu na gi provision okay maroi ba city area sing dadi khoi underground cabling se dum tawre ba adu ba khoi mai chang nai da gi hai tare no ja matang se dai tang hang jeng se khoi prepaid cabling la khoi huran ba gi power theft ki issue si aya mane minimize tawre adu billing su phajana ka hana bill lam da bu jikti billing phajana tawre अदर बिलिंग फजरे अदुगा हुरान बगी चांग हंदरे स्मार्ट मीटरिंग से मसाम सन तौजरे हाइब तारे जा अदुगा अदु होजि फाव खोइ जे मै यामन लेजदबनिना जनरेट तौब ngam da ba topa state gi leibo oibni na होजि पी बंगमद्री मदु पीना होनर कन हाबनि तुबु मतंग साइज दा खोइ यम दा सिजनरी बा नत्रगा खोइ स्ट्रीट तक दा सिजनरी बा लैंप मयाम सी खोइ LED नत्रगा मॉडर्न CFL बल्ब नत्रगा लाइट मयाम से सिना तारगदी खोइ पावर कंजम्पशन खोइ चाही गे न मणिपुर होजि मथौ तारि से चौराना 170 दिन 180 मेगावाट मथौ ताब से दा almost 50 megawatt muti khoi yum dagi amadi office every khoi sinari bulb mayam si khoi incandescent bulb mayam si othoga CFL natraga LED sina targadi masi yam kana ni hay atu masi kana ni khangna mai mayam ma save to ngamni hay khangna ngamdri bese mayam tongnadri se masi tongnagi ordinance kumba order kumba ma hay law kumam sem targadi masi yani hay office le kari mo le bijam sam sidai kitang sai ki hangbiri question si power department ke MSPDCL ga mari le na malaga so street lamp ki matang tari mahud ka directly concern lo kumje okay now lambi de yung ibis street lamp sing asi mahud department yung jabani through MSPDCL now hojik lai ba port sing sidai khoi gi hojik pok di payment tori system si mai ma yung ga di lamp post ma di kuti post ma le ga di lu pass lo kaina khoi rent thiri hoje anoba system se de khoi lona ma LED bulb on thor ka dore khoi ado on thok pa ju hogre maroi na maroi ba suppose khoi kangla park ki road kumba kari kumba de khoi wai le kai road ano onu sing de khoi already LED installed tore mamang sai de gi hanak su hanak na mo MSPDCL na further 200 posts mo install to bi le LED se no mai matam sida mai gi hek electric kenogi street lamp ke khalak par prajanu do si di nonga mai mutat taba numi ta jing nung din na mai ngan ba si mai am num ubiram gani masi automatic control system leitaba gini adu handakti ojiti already ngasai gi electric management da smart solution da di smart management da kari yaur ge bu khoi gi matom da auto control ho jaga da no heng ala da mut ki ga da ba numi hek ta ga da control adu gi device to ojik MSPDCL hapsan na tharang leire adu hap so hap ho ga ni moi handaki LED no bu sing je jung bol ba ga adu da na hajik ngasai gi street lamp si da mai cha da nabi da mak ta kari muk tawri ge bu khoi MANIREDA ku tang da MANIREDA okay solar mai sing street lamp sing ba ho ana phase ko na Imphal municipal corporation na tawri si lerak ta yong tu sing to khoi solar gi mateng na mai yong na ba lang na ri bane aduna adu na ngasai gi khoi gi 10% to da hojekti bank na su loan si phajana pi re ngasai gi any individual ai gi yum da ai gi solar keno system on to ke haragati madu ngasai gi ngasai green building da madu one of the canoni na bank na 30% loan pi grant pi mali masi 40% grant pi any individual green building sa ge target green building sa banate ai gi renewable energy on to ke target adana bank na so 40% grant pi hojik se ana ai di mai gi di hojik MSPDCL ga si matang dai smart cities kan khana ba sidai ngarang tang han yang kupa detail discussion ama tawjai mai concerned authorities singa nokoi habji bai Imphal manung gi di prepaid metering pan almost low ere meter pan ba moi gi mai kano control to singa sai cable du nani cable du connector du ne yam na hang jabata ai mang expert na traga sai moi di detail information lojai low kan sa ma khoi na ma ka stock bi by 16 March 2016 di Imphal manung di lower gum bo ra ka so 100% di ekoi sure hai bangami adagi mai gi si moi once lady report to adu bo khoi na phajana repair to bang magadi mai gi di moi gi tongan ba lew gi system am le jai adu mai thoi na wa lo hai adu tana hojiki Imphal manung gi mai gi problem dei to sai supplement to jiki kan street lighting gi matang gi to masi koi gi LED koi yam kan sanction je hoji MANIREDA na already Imphal East Imphal West da Jennings complex da dang yang biu Jennings complex almost 250
से लाइट थालबनी ओके स्ट्रीट लैम्प स्ट्रीट लैम्प से याम कोई स्मार्ट ने साइगी हाइबिरिबा डक्स टू दो मथन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ तौरेदना अदु नतन अहिंग की मतम सुम गालंबसे संदादे गालप पुंग 12 ताब मतम मई से मागी डिम तौसंग्रने 40% सेविंग तौग्रने 100% गालंबसे 60% कुमधराने मतम दुरे ट्रैफिक हंधरानी अदुना अखोय मईदो माई ग्लोनेस तो हंधहनबा माई सेविंग हाइतारे स्मार्ट अखोय ऑलरेडी होजिक हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स यूजरे अदगी अखोय ngarang मोइरांगी अखोय बाजार दिगना सेंद्राबो की स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट 100 फजना अखोय फजना थालबनी अदि अखोय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उखुलदा अदगी सोरसानपुरदा सोरसानपुर फाउंडेशन होजिक ऑलमोस्ट 200 फाउंडेशन लोरे पुना 1400 स्मार्ट लैम्प्स स्ट्रीट लाइट्स पावर्ड बाय सोलर को कोई होजिक ऑलमोस्ट अखोय 40% अखोय प्रोग्रेस लाइरबनी ओके प्रोग्रेस लेरे स्मार्टर खागा ओइबो होरेबने दु बजा बतांग से कोई इंडिविजुअल यूम सिंग कोई ग्रेटर इन्फा द लेबसिंग होजिक ताकपि खिबदा कोई रिन्यूएबल ओनजर के मागी पावर सप्लाई से मसागी से हाइ मतमदा कोई बैंक की 40% मु कोई केनो असिस्टेंस पंग हाइ से मसी कर्म मोंग्रो कोई बैंक की थ्रू दा साइगी माने अदुददी कोई साइगी केनो नत्र कोई ऑफ ग्रिड नि मदुदी कोई ग्रिड समदा बजनते कोई इंडिविजुअल मसा खतगी सोलर इन्वर्टर है बताए सोलर इन्वर्टर सिंसी एदु मुजिक नाबार्ड की कोई एमएनआर ने नाबार्ड पैसा पीरगा नाबार्ड नमु कोई प्राइमरी बैंक सिंगी थ्रू दा एनी बैंक इवन रूरल बैंक अदि कोई साइगे प्राइमरी बैंक कमर्शियल बैंक मैम सिदा फॉर्म अमा लौरगा मोइ दम फॉर्म लेबनी तो इंटरनेट दा सम यावनी सी नाबार्ड सोलर स्कीम मैना गूगल दा थोको दम थोलकनी अदाई अपाम बसी स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 अप टू 1 लाख चाइना इसिंग यांखै पीबल लौगेरो हुमपु पीबल लौगेरो अदुगी 40% फ्लैट सब्सिडी फंगनी बैलेंस 20% अमना डाउन पेमेंट वन कोई फास्ट तोरनी लेमोडी 40% दो 36 EMI दा था कुंट्रा तो थोंने ठीगदबा ओके अदुम लेरा अदु आइसा अमा पंजनिंग बना ngasai अमा कोई पंबीगिबा ऑर्डिनेंस करी करी हाइबो आइदी मदु तसेनबु इफेक्टिव मीटरिंग तौरबा स्मार्ट होलबा लीकेज लेहंद्रबा मी मसान इंकांडेशन बल्ब से कि महत मा अदुम एलईडी बल्ब थिरकनी मई दो जाम सा हाइदना पेपर ओरपदि होजे आया मन सीएफएल अमदी एलईडी सिना बस होरे सोलर वाटर हीटर चाहम कोई तौकान मी सिंग जे सोलर वाटर हीटर जे पावर लोबियु यादे वंस प्रीपेड मीटर पामदि जे सोलर वाटर नोंग दो ऑफिस हंगबला आइजे मरमदि किलोवाट कोई गिजर अमना चाइजे मई 1.5 to 2 किलोवाट चाइ सुमनगी बल्ब थांबसिदी मई क्या बुसिंगदी हीटर गुंबा केनुगुंबा पम गुंबसि चिंगी मई सिदी एते मीटर से याम थुने त कन तोवे अदुना ngasai फजन बा कोई इफेक्टिव लीकेज लेहंद्रबा केनो से पेलफरिंग फजन मसी प्रूफ तौरगदी को मी खुदी मक से एस बल्ब अता कोई मई सादो बल्ब और मई सादो फैन मई सादो रेफ्रिजरेटर मई सादो पंप स्टार रेटिंग लोन थिनरकनी मसी मसाना दुम लाकनी अदुम लेजरे नंबर 2 द ngasai कोई ngasai akoina khanjariba 5% sorry 10% harise sida ai amta ga thamjhoge huju ja koida amusu leiri RPO haidna renewable process obligation haidna koi central electricity regulatory authority kanona ERC ko central electricity regulatory commission sina koida madugi kanoma pi state Manipur gi ji koi chama da manga haibadi sizineriba mai si gi chama da manga di as on today renewable dik oigedam ne adu madu oblige ong amjaga da koi heng penalty laktoini adugi wakhan da koina huju ji already imphal gi maru eba building government building haibatai koi kunmathoi identify tawraga 3.4 megawatt kumbi solar matak ta khillaga sagi grid ta mai thajang ga da base off grid ta no on grid grid ka samna ga da ba ko adu maram ding sai RPO gi kano sidi grid samna ba natte di mai accounting taw ya de off grid ra koi mayam am tawre ase khunchani hena mai thangre adu sai gi RPO de madu account taw ya de maram di ma grid samba natta bani adu na sai gi koi gi RPO obligation as well as gi solar smart koi gi smart city gi siga mission siga iroina na haiba tai masiga dum same in line with that koi ji building kumar thoe ma koi ran tawre koi in principal approval pire pangkui koi den ubirani koi building sing je solar na salaibo office me ama koi ahem mai do sunday gum second saturday gum hek mai do export to atei matam dra dum office na dum season ba then means adu season ba is from that lot kano hanthara ga doini hanthara adi ga sai habi riba mai matik cha da bagi koi na mai load shedding to ri mai matik cha da ne mai do phajana corner adi aduna kano to bu yare adu at the same time koi gi mai si ja koi ngai tamon sai bi mai si koi season ba si su judiciously use to dragadi phaniam la aso dum madudi energy save is energy produce hai duni mai puthok ko sab mana le ko save to ris aduna smart oi bai singa sai even chum the in condition blam tagi LED develop smart oi gi kan example amne
and in many ways the smart oil have one is smart city ki main aim city lairi praja smart oil have okay later praja do ultimately smart or have any smart or target praja smart or target akoi bidal lairi puna mak tam tam na smart or kani have gi yam phajaba idea ni on that note ngasi wardi manu hungi thamse matang swai lesson jarge ngasi ki tharom sida oja manglem amadi oja Gitkumar lengbi tuna tharom sima pung khan bidam ta ojani butha ga chondok cheri appreciate your joining thank you Masih ngasi manu hunagi tharong ngasi ke edition se karam to bibugi ko takan birpe agani hui email id di impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback ta birpe agani. With that, this is Nongthombam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good one.